KARDOM Karbi ANGLONG pini nili avinastro naku puthor bang thulelo nali tum la kilang ba mate ka chingo nai channel la Karbi teach 2.0 along la pena frangsi kadu kavela nili video mate nili channel long kilang ara duan panstame nili hin mate Karbi teach 2.0 hin panstame nali tuman suri KARDOM pajeriklo KARDOM la penon kilang bom nali tum la Karbi teach 2.0 channel long jong si akimilang pole nali tum pada depend bela subscribe go ka subscribe ka anam nangne kadu kaveta chini la pen la adung het bela jan dui dakanali tum bear ponik deno la lo pulde monon la bear chota chok chelang la olong se deno la lo pulde monon pinili kapre ka video le upload stami nali tum mobile notification mate nali tum video kilang long da prangi afano la pen pinia video bangke VORENG AWARSAI mate VORENG abirtas nili nangwan piglo athema non molame pina an VORENG AWARSAI mate VORENG abirta bange arjulong kadu kaveta mate pina an apus job lahai hui banga piklang lasi pini bang ko VORENG AWARSAI ma pulote nali tum pena ana bang pu abang fitume chini pot tahailo mate arjulong pot tahailo athe manon molame amuni lipu ba mason se social media kai pena non le kelongan ta nahok tak lang thai diti mate chini thai diti lasi ala VORENG AWARSAI bang ke nali tum arjulong pot tahailo Supreme Court of India mate JCA Junior Court Assistant jo la so puthak sinili infethini vesta nali tum panang than pon ikpo pusi la so video ki nang wan pilo mate nang smart pi iglo asi pada depend men kai ke so nali tum la intro bang asap so esta lang igo la intro lang det pen ala video arlo le chethan pon nang mate video le lang dam lo nang tangte intro lang igon la penali tum la screen long sta thekloing mate la mobile arjan long sta thekloing nali tum la Supreme Court of India has released a notification for the recruitment of 210 junior court assistant JCA vacancy group B non gadgets interested eligibility candidate may apply online here pula la sepina ana bang pabang fitume chini ta hypo la pen arjulong ta hypo la sila karjulong le tum do ta helang nali tum le arjulong puai pista me la so video ka an ma share on share igon la pen ning hang tum di ili Karbi tum ta pajok du nang pura nali tum share pon igon la pen nali tum dak thek long pon pa posamen bang junior court assistant lo JCA la pen dak total vacancy ta nali tum thek pon long po 210 an post do la pen dat la pay scale ba nali tum thek loi level 6 of pay matrix with the intel basis of pay average 35,400 anja la salary bangke la silson sona video kilang long bomi aphan nanitum la Karbi teach 2.0 channel bang subscribe ko la pen la belar jan nanitum ber pondet titinan la polte munan finili kapre ka son VORENG AWARSAI hol mate scheme mate kapre la son documents ka sema la so puthak le video nangwan pitex ta menali tum mobile notification ale da prai bate nali tum kilang long da prai aphan lo la sinali tum phanchuning ri iglo la video bang nali tum kicheng pen kijut an langon la lo pulte nali tum chini ikpo la penola notification la makai ke ta la olong le biko nali tum la olong set lo pulte jo azat ason le ni le upload sta menali tum mobile long nang le da prai aphan lo la pen pada depend ben chethan pon na la pen non nale tum dak thek molong pola eligibility criterion of Supreme Court of India batela age limit ba nale tum dak thek polong po age limit ba nale tum maximum dak 30 years below nahi 30 years below lo to nale tum na so apos mate VORENG AWARSAI puthak ba nale tum apply dun melo mate apply dun long po yeah la pendet la bera ko chethan pon lo na nali tum ta dak lang ikpa menon dak nali tum dit klar dak pen theklong po bate theklongi la pendet la chethan pon lo nang la bera ba pen la age relation ba nali tum da ST OBC la serviceman la pen department freedom la bang unimportant ave la pen la bera ko dola
la education qualification adim bang langdam lo nang education qualification bang nang tum dak thek pon long po la bachelor degree of recognized university mate la so appose ki jog dunia fanali tum la bachelor degree of recognized university nang tum bachelor unnaturally dun unang po mate degree ke antang abang phinang po la penda nang tum dak thek lo maximum speed of 35 w.p.m in English typing on computer nani tum ki chat jo English la English award mat English letter English amega dag la ki type nani tum 35 wpm ane chat nang po jo speed nang po la pendel la son ta chok chilang computer knowledge nani tum dak pena sabso so certificate ta nang la penali tum la thekloin la aber thekloin application fee dak bang you are la pen OBC tum 500 lapen ST, SC, ex-serviceman, PH candidate mate dependent of freedom fighter latum panle dak naltum thek ponang po 250 mate pharohinira phoke yola anai yo lapen dat abera ko langdam thu nang dak on dak tok erlo koson se la online ka applying mala so process dak tok thalo candidates and eligibility candidates may apply online this vacancy online mode by visiting official website ase website bang kanali tum saber long pola website long le aprang nali tum koson se apply nei manili dak asap sowes nang than pon ikpo apen scroll down not nali tum website bang long po website long det nali tum theglang online registration podim nali tum ber nang po dak ber det pen afit registration lahai hui nali tum dak pen fill up nang po mate tong nang po la pen der la registration det pen sign in nang po sign in det pen la application online application pudi nali tum dak thek pon lai la online application podim ber ik nang po dak ber det pen nali tum login nang po login det pen afit personal and education details lahai ba nali tum hodak pinang po mate address kachar likar anang deng ma mobile number la pen photo pp mana nali tum upload ponang po la upload det na fit akola aber dola nali tum thek pon loi nilidar na piklang ikpo la make payment of application fee jo ase per category nali tum da application fee bang thek loi pharo phol apen pharo hinira phukep jo SC/ST tum mane nali tum la debit card credit card mate google pay la pen kapre nali tum dak pen pimelo la pen det ki jutsi la kai ke son lo madu ta chini la application submitted pen finally tum print out mate screenshot hai hui nali tum and then nang po mate mobile long save that nang po yeah. La pendet ako dak important dates ba nalitum thek ponang po online application started nalitum dak thekloi la 1806 2000 dak 23 pusito andala bang 23 kali si dak 22 yi nala typing ho dak asap so mistake data thek dak 2 yi ha las dak 18 pensi cheng pon la pendak last date nalitum mochiklo 10 and tarik cap an last date lo mate kijok unji a date lo la last date an bange nali tum dak thek polang po ni lempik lang po la 10/07/2022 la an lo last date ba la penda dak official website nali tum dak pen thek polang po links ta dak pen nali tum long pon po la online application for application lo la pen advertisement nali tum lying po dak pen nali tum download pen lang me la pen official website nali tum dak thek loing la so link ta mate portal na nali tum dak pen long pon ikpo ase pada depin menili online application example nali tum hanam piklang ikpo dak la penala so link long nali tum click det pana son arjan mate official website dak chingpu ikpo Supreme Court of India nali tum junior court assistant examination jelason thekloi la pen step to apply online jo apply for online registration la pen fill online application form pay examination fee ya la son la pen nali tum dak new register pu thekloi la aber damingo la aber dam lo pul nali tum online application la pen dak ni la piklang po la pen password bang tanali tum benang pada online application password la pen la security pin bang la ber thekloi nali tum la captcha son la captcha bang nali tum la captcha bang dak ber iknang po ya aprang da kedam tang mate registration tang lo pulote la se sign in fit milo la se akimilang pula nali tum nang lang dun ego la new la registration pu tok di ha nili dana piklang pula new registration la sodim nali tum ber ikon
la sodim berde pen dak kaprek arjan aku dang ceklang thul lepo la penalitum dak thek pon langi nili dak jumna mung pik po registration that penalitum application form fill up that pen fee ba analitum payment nang po ya la hello la pendat dak ason son dak tok do pik la sim pen dak nilin aprang nang pik lang ason la advertisement alo lo lata la pen photo ta kan an kb sinai ma la pen pp documents kan an se upload nei ma password kosan se binai ma lata details ban dak tok la bro la sinalitum pore ego la pore tang thaile tan tum la abia theklongi I have downloaded the advertisement of Supreme Court Indian application jerasan di la sinalitum da kung bang tik nalitum agree nang po la penda da fit click here to proceed prodim ber ego dak ni linam piklang ekpo la sodim dak ber ego dak ber da pen alam sing hong ik channel la pen ka prega process da dang klang po mate ni linam nang than pon ekpo la pen la chedang voilo la pen da la son arjan ali tuma thengno nang klang ekpo application name mother name father name la pen gender la pen identity type la pen contact details la pen premise number sub locality country the la pen state district pin code hai hui la pen email address la pen ako confirm email address mobile number confirm mobile number la pen alternative contact number la pen permanent address jong sinali to mola athak ka permanent address bang simple dak sem no la pen dak chido thai po la pen password la hello password banali tum dak thek ponong po la password bang koson si binai ma pul ni li dak example nam peklang pon ekpo 1 ber ego la pen comma la pen 2 ber thu ego la pen ako comma la son amek the amek so jo la son pangtok pre nang po la si maximum dak it anai it words an note atta amek adak anai la son thot nalito la confirm password podim ta ber ego la pen la security question di la security question ma munan finally tum password chiting ne ta la security question ar jul nan tum answer thakdun thegi phanon la sida the which is your favorite book the ho what is your neighborhood pet name the la so the question na ting nali tum da answer bang thakdun no da ko la answer bang nali tum da pen tok dun ego so dim la tok dun iglo pulte chokpo la pen la captcha bang nali tum theklang la ber security pin bang la so captcha bang nang tum enter security po dim ber ego da ber da pen nali tum la submit ego submit that pen afit submit that pen finally tum pan application number mate OTP sta nali tum bala nali pola pen OTP ber da application ID lai hui nang people la pen nali tum sign in no sign in lote apare application form bang nali tum fill up long po mate fill up me po ya और मु bang hai hello nasi so video kilang penali tum sab so chini ik pupusi nilining thelo mate chini pupusi ning thelo la si video ta chithan chat pina an ding lo lasan da tha video kilang long bo mi phanali tum la Karbi teach 2.0 channel long bang subscribe ting ne pin ben subscribe iko la pen mi thang Karbi khai ta aprang pinam nang pusini le so video ta na 1 pik lo la sin ning kyang ning sam tum apply den ina jog dun iko pen long le banga kapregaram alam lo la se try den ikta asi pinya video long malan chalo la sido me thame ka do ka vela Karbi teach 2.0 kilang ara do an panstame nilhin mate Karbi teach 2.0 hin panstame KARDOM pajriglo KARDOM